Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Ndabasuje ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru none ku itariki ya 5 z'ukwa 8 kwa 2025. U Rwanda rwumvikanye na Amerika kwakira bimukira 250 ishaka kwirukana. Sena y'u Rwanda yatumije Minisitiri w'Intebe. Muri aya makuru turaza kumenya impamvu. Naho igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ko gifunze abantu barenga 20 barimo abofisiye n'abasivili. Muri aya makuru turaza no kureba uruhare RDF yaba yaragize mu guhana imfungwa z'intambara hagati y'igisirikare cy'u Burundi na M23 muri Republika Demokarasi ya Kongo. Imirwano ya M23 n'imitwe ikorana na FDLR yakajije umurego. Naho ntuye yagizwe Minisitiri w'Intebe w'u Burundi ni mu gihe Uburusiya bwo bwemejwe ibiganiro hagati ya Putin na Zelensky bishoboka. Israel yo irateganya gutangaza ko Gaza ari intara yayo. Ibintu by'ibihombo usa naho umaze kubimenyera. Kuri wowe ngo abakozi bose ni kimwe, bose bakubarisha nabi. Ayaya. Gute se kandi umuntu yakuvana ku isoko ngo kubera yuko utabasha kubara neza ibintu waranguye ngo bihuze n'ibyacurujwe hamwe n'amafaranga yavuyemo, unamenye ibisigaye muri stoke n'inyungu iri mu byamaze gucuruzwa. Uremeye uhebera urwaje kandi business yari yarakuvunye ukitangira kweri. Reka nkurangire Infinity Tech Solution. Injira muri iki kigo cy'ikoranabuhanga bagwe system igufasha mu bucuruzi bwawe. Wowe ufite restaurant, akabari, coffee shop, bistro, supermarket, warehouse cyangwa ubundi bucuruzi runaka, Infinity Tech Solution yavugusa umuti w'igihombo giturutse ku mibare. System ya Infinity Tech Solution iragufasha kubara inventory yawe yose, igufashe mu kwicururizamo nka POS, igufashe gutanga inyemezabwishyu. Mbega system uziko inakubarira ibyo usigaranye muri stock n'ibyacurujwe byose, ikagenda ikwereka imibare kandi ukayigendana muri telefone yawe. Hari na systeme baguhangitse mbere ariko ubu ngubu ntabwo zishobora gukemura ikibazo ufite cyo kubara cyangwa kumenya stock yawe ukuntu ihagaze. Namwe mwashyizwe igorora wijijinganya. Ibiciro byo ntibigukange, twegere gusa tuvugane kubijyanye no kwishyura biroroshye, ntabwo tugorana. Ikiza nuko utangira kwishyura systeme yamaze kugera muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe uri muyikoresha. Duhamagare kuri 07 85 03 0772. Agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza, abari mu biruhuko n'abandi mwese mu byifuza, Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN 89 ST ku nzu ya 9 muri etage ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusho kandi muri Der Sprachenhub twiyemeje kugufasha. Tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri ndetse tukaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikishe nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90 13 98 22. Mwicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo Der Sprachenhub German Language Academy maze ugere kure. Haha ibwota amasimbi, ubumenyi n'ubushobozi maze wiyubakira u Rwanda. Ikaze muri aya makuru arambuye duhereye ku Rwanda rwumvikanye na Washington kwakira bimukira 250 Amerika ishaka kwirukana. U Rwanda rwemeye kwakira bimukira bagera kuri 250 bazirukanwa na Leta z'Ubumwe za Amerika nk'uko umuvugizi wa Leta y'u Rwanda yabitangarije ntara makuru Reuters. Kwezi kwa gatanu uyu mwaka u Rwanda rwemeje ko rurimo kuganira na Amerika kuko barwa kwakira bimukira iki gihugu kidakeneye ku butaka bwacyo. Abo ni abantu ibihugu byabo biba bidashaka kwakira cyangwa bigenda buhoro mu kwemera kubakira.
umutegetsi utifuje gutangazwa amazina yabwiye Reuters ko amasezerano hagati ya Amerika n'u Rwanda yasinywe mu kwezi kwa gatandatu i Kigali kandi ko Washington yamaze kohereza urutonde rw'abantu 10 bibanze bazoherezwa kugira ngo bigweho. Reuters yasubiyemo umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro agira ati u Rwanda rwumvikanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwemera bimukira bagera kuri 250 mu buryo bumwe kuko hafi buri muryango mu Rwanda waciye mu buhunzi kandi indangagaciro zacu zubakiye kugufasha gusubira mu buzima busanzwe. Makoro avuga ko u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwita no gutuza buri wese muri abo rwakira, yongera ko bazafashwa mu guhugurwa, kuvuzwa, kubona aho kuba no gutangira ubuzima mu Rwanda. Ntibizwi neza niba kuri aba bimukira u Rwanda ruzakoresha inyubako rwari rwarubatse mu mushinga wapfuye wari wo kwakira bimukira bari kuva mu gihugu cy'Ubwongereza. Uruhande rwa Amerika ntacyo ruratangaza kuri aya makuru. Muri iki gihe ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump burashaka kwirukana muri Amerika abanyamahanga bahamijwe ibyaha bikomeye na miliyoni z'abimukira bahari mu buryo butemewe n'amategeko bakoherezwa mu bindi bihugu. Mu Amerika imaze kwirukana ku butaka bwayo arimo abahamijwe ibyaha boherejwe muri Sudani y'Epfo na Eswatini. Amasezerano ya Amerika n'u Rwanda avugwa ubu ajya gusa nayo rwari rwaragiranye n'Ubwongereza ariko yaje guhagarikwa n'ubutegetsi bushya bwatowe muri icyo gihugu mu 2024. Ayo masezerano yari amaganywe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko u Rwanda ari igihugu gihonyora ubwo burenganzira. Washington ivuga ko kohereza abimukira idashaka mu kindi gihugu harimo n'abanyamahanga bahamijwe ibyaha bifasha guhangana n'icyo kibazo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Trump bo barabinenga. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko Amerika izishyura u Rwanda mu buryo bw'inkunga yumvikanyweho mu kwezi gushize kwa 7 gusa ko abategetsi batemeye kuvuga ingano y'iyo nkunga. Abategetsi bavuga ko impande zombi zishobora kumvikana ku kurenza abimukira 250 bazoherezwa kandi ko abazoherezwa bafite amahitamo yo kuguma cyangwa kutaguma mu Rwanda. Reuters ivuga ko mu Rwanda ruzohererezwa ruzakira gusa barangije ibihano byabo by'igifungo cyangwa bimukira badafite ibyo baregwa kuko nta masezerano u Rwanda rufitanye na Amerika yo kwakira imfungwa ngo ziharangirize ibihano. Ubutegetsi bwa Trump bwasabye ibindi bihugu bitandukanye birimo n'ibya Afurika ngo byakira bimukira n'abahamijwe ibyaha budashaka muri Amerika. Mu kwezi gushize Nigeria yatangaje ko itazaca bugufi imbere y'igitutu cy'ubutegetsi bwa Trump ngo yakira bimukira n'imfungwa zo muri Venezuela Amerika yashakaga koherezayo. Ikinyamakuru Wall Street Journal giheruka gutangaza ko ubutegetsi bwa Trump bwasabye abakuru b'ibihugu bya Liberia, Senegal, Mauritania, Gabon na Guinea Bissau bari basuye Amerika ngo byakira bimukira Washington idashaka. Ntabwo bizwi neza niba ibyo bihugu bitanu byaremeye ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibindi bihugu nibura 3 bya Afurika nabyo Amerika yabisabye kwakira bishaka kwirukana. Ibyo ni Benin, Eswatini n'igihugu cya Libya. Naho u Rwanda ngo ruzakomeza kwitabira ibiganiro bihuza Kongo na M23 muri Qatar nk'indorerezi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda ruzakomeza kwitabira ibiganiro bihuza Kongo na M23 bibera muri Qatar nk'indorerezi. Ubwo ari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena aho bari bagiye gutora itegeko ryemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo yashyiriwe umukono Washington babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati u Rwanda rwari rwaratumiwe nk'indorerezi ndetse ruzakomeza kwitabira ibyo biganiro nk'indorerezi nk'uko n'abandi bahuza bose nabo batumiwe nk'indorerezi. Abahuza b'amasezerano na Washington bose baratumiwe kugira ngo twese tugendere hamwe. Yagaragaje ko u Rwanda rwishimiye kuba impande zombi ziheruka gushyira umukono ku masezerano y'amahame aganisha ku masezerano y'amahoro hagati ya Kongo na M23 kandi ko bizeye ko izo mpande zizagera no ku masezerano. Ibiganiro bihuza Kongo na M23 bigamije gushakira hamwe ko impande zombi zakemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Tariki ya 19 z'ukwezi gushize kwa 7 ubutegetsi bwa Kongo na AFC M23 nibwo bashyize umukono ku mahame ngenderwa aganisha ku masezerano y'amahoro arambye. Aya mahame yashyiriweho umukono mu mujyi wa Doha bigizwemo uruhare rukomeye na Leta ya Qatar yahurije impande zombi hamwe mu biganiro kuva mu kwezi kwa 3 ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabishyigikiye. Muri ibi biganiro bigikomeje Qatar yasabye ko u Rwanda rwahagararirwa kugira ngo rukurikirane ibi biganiro nk'indorerezi nk'uko byari bimeze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hagamijwe kugendera hamwe. Naho Sena yatumije Minisitiri w'Intebe. Inteko rusange ya Sena yafashe umwanzuro wo gutumiza Minisitiri w'Intebe bagatanga ibisubizo mu magambo ku ngamba ziteganyijwe mu korohereza abaturage kubona ibicanwa bitangiza ibidukikije. Abasenateri bafashe uyu mwanzuro ubwo bagezwagaho raporo ya Komisiyo y'Iterambere ry'Ubukungu n'Imari ku gikorwa cyo kugenzura ibikorwa mu korohereza abaturage kubona ibicanwa bitangiza ibidukikije. Ubushakashatsi bwa 7 ku mibereho y'ingo bwagaragaje ko ingo zikoresha ibicanwa bibungabunga ibidukikije mu Rwanda zigeze kuri 5.4% mu 2024 zivuye kuri 1% mu 2017. Ingo ziri mu mujyi wa Kigali zitekesha gaze zingana na 23%, mu gihe zitekesha amakara ari 59% n'abagitekesha inkwi ni 17%. Abasenateri bagaragaje ko hakenewe ingamba zigamije kugabanya umubare w'abagikoresha inkwi n'amakara mu guteka, ari nayo mpamvu bahamagajwe Minisitiri w'Intebe kugira ngo atange ibisobanuro mu magambo ku biri gukorwa. Minisiteri y'Ibidukikije yagaragarije abasenateri ko hakiri inzira ndende mu gukemura icyo kibazo kuko hakenewe ingengo y'imari nyinshi kugira ngo u Rwanda rubashe kugabanya umubare w'abakoresha inkwi mu guteka ku kigero cya 42% mu 2030. Ngo hakenewe nibura miliyari 1 na miliyoni 370 z'amadolari. Zimwe muri gahunda zishyirwamo imbaraga harimo guteza imbere imbabura n'amashyiga bizigame bicanwa bitangwa buri mwaka binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ingufu ku bufatanye na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Iyi nteko ishinga amategeko yahamagaje Minisitiri ngo atange ibisobanuro mu magambo bamubaza n'ibibazo ku ngamba zihari, iyo batanyuzwe
bashobora kumwaka ibisobanuro mu nyandiko kugira ngo barusheho kumva ikiri gukorwa na guverinoma mu gukemura ikibazo runaka. Tukiri mu nteko ishinga amategeko, abadepite batoye itegeko ryemerera abangavu kuboneza urubyaro. Inteko rusange umutwe w'abadepite yatoye itegeko ryemerera abangavu kuboneza urubyaro. Depite Venerando wa Maria, perezida wa komisiyo y'imibereho y'abaturage, avuga ko ingimbi n'abangavu bazajya bahabwa uburyo bwo kuboneza urubyaro mu rwego rwo kubarinda gutwara inda z'imburagihe n'ibindi bibazo bahura nabyo nyuma yo kubyara. Depite Nezimana Jean Claude yabajije impamvu abangavu bazajya bahabwa iyi miti iboneza urubyaro kandi batarageza imyaka y'ubukure yo kwifatira icyemezo. Nuko umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Ivan Butera amusubiza ko nubwo batwara inda y'imburagihe baba bafite ingorane zo guhura n'ibibazo mu gihe bagiye kubyara kuko imibiri yabo iba itarakira gutwita. Iri tegeko ryatowe rivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kugezwaho inyigisho n'ibikorwa by'ubuvuzi mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu kandi ko ntawe ushobora kuvutswa ubwo burenganzira kubera ivangura iryo ari ryo ryose. Amategeko ateganya ko umuntu wese ugejeje imyaka y'ubukure aba afite uburenganzira bwo kwifatira icyemezo mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Nubwo bimeze bityo rero, amategeko ntavuga uburyo ingimbi zishobora kubona amakuru y'ubuzima bw'imyororokere na serivisi zemeza ko buri wese afite uburenganzira bwo kuyabona. Kuba abangavu n'ingimbi batabona amakuru mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu ndetse n'uburyo bwo kuboneza urubyaro ngo bituma haba ubwiyongere bw'inda zitateganyijwe. Inteko ishinga amategeko ivuga ko guhabwa serivisi yo kuboneza urubyaro ku bangavu bizakemura ikibazo cy'abatwaraga inda z'imburagihe ndetse n'ibindi bibazo bibishamikiyeho birimo ubukene, ubushobozi buke bwo kutabasha kurera bo babyaye ndetse n'ibindi. Uretse ibyo kandi ngo bizanatuma umukobwa udashaka gutwara inda atateganyije agana ikigo nderabuzima kimwegereye ahabwa iyo serivisi. Gusa nanone ababyeyi ntibakuweho inshingano zo kubuza urubyiruko kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye kuko nubwo bakwirinda inda zitateganyijwe, imiti yo kuboneza urubyaro itabarinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Mu 2017 abangavu batewe inda zitateganyijwe bari 17331 bagera ku 23622 mu 2019, mu gihe mu 2020 uyu mubare wageze ku 19701 bigeze mu 2021 baba 23534, naho mu 2023 uyu mubare wageze ku 19406. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro arambye Interpeace ufatanyije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC bwagaragaje ko abangavu 84.16% batahawe ubufasha nyuma yo kubyara bwabo bwa serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe n'ubw'imibereho isanzwe. Igisirikare cy'u Rwanda cyo cyatangaje ko gifunze abantu barenga 20 barimo abasivile n'abasirikare. Ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Rwanda bwasohoye itangazo rivuga ko urwego rufunze abasirikare 2 n'abasivile 20 bakurikiranywe ibyaha birimo ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Hashize iminsi bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ko hari abanyamakuru ba siporo batawe muri yombi, gusa ibyaha bakekwaho byari bitaramenyekana. Kuri uyu wa kabiri igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bukurikiranye mu butabera ba ofisiye 2 ba RDF hamwe n'abasivile 20 bakurikiranywe ibyaha bikekwa ko bakoranye nabo ofisiye. RDF yagize iti aba bose bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ku byaha bakekwaho bikurikira: ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Iri tangazo rivuga ko ibyaha bari abakurikiranyweho bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. RDF ivuga ko nk'uko biteganywa n'itegeko abasivili iyo bakoranye icyaha n'abasirikare bakurikiranwa n'ubutabera bakaburanishwa n'inkiko za gisirikare. Mu bavuzwe cyane batawe muri yombi harimo umunyamakuru wa siporo witwa Rigani Rugaju na Mugisha Frank, uyu akaba yari umuvugizi w'abafana ba PRFC. Harimo kandi Kalisa Georgine wahoze ashinzwe umutungo muri APR. Bivugwa ko amafaranga yakoreshejwe mu buryo butari bwo arayaguzwe amatike y'indege mu mukino wa CAF Champions League wa 2024 wahuje APRFC na Pyramide yo mu Misiri ku itariki 21 z'ukwa 9 kwa 2024, aho icyo gihe APRFC yatsinzwe ibitego 3-1. Naho mu Rwanda hatangajwe amabwiriza arinda ingaruka mbi ziterwa n'imikino yiswe y'amahirwe. Urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda rwatangaje amabwiriza agenewe abasanzwe bafite uruhushya rwo gukora ibikorwa by'imikino yiswe y'amahirwe hagamijwe kurinda abaturage ingaruka mbi no kureshya ishoramari. Itangazo rya RDB riri ku mbuga nkoranyambaga zayo rigaragaza ko hashyizweho amabwiriza agenewe abasanzwe bafite uruhushya rwo gukora ibyo bikorwa amwe n'abashaka kubyinjiramo. Ibi ngo biri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa politike y'igihugu y'imikino yitwa y'amahirwe yashyizweho mu 2024 n'ihame ryayo ngenderwaho ryo kugabanya ingaruka mbi z'imikino nk'iyi ku mibereho y'abaturage. Itangazo rya RDB rigira riti RDB iri gukora isesengura ricukumbuye no kuvugurura amategeko n'amabwiriza agenga uru rwego. Intego ngo no gushyiraho uburyo bugezweho kandi buboneye bwo gukina imikino yiswe y'amahirwe bujyanye n'ubumenyi n'uburyo bunoze bwifashishwa n'ahandi ndetse n'icyerekezo cy'iterambere ry'u Rwanda. Mbere y'uko iryo tegeko rishya ritangira gukurikizwa, ibikorwa byose bizakomeza kugengwa n'amategeko n'amateka arimo iryo mu 2011 rigenga imikino y'amahirwe mu Rwanda. RDB ngo izamenyesha abanyiri ibikorwa by'imikino yiswe y'amahirwe amabwiriza arambuye yo kwishyura n'amatariki ntarengwa, hubahirizwa igihe cyagenwe kugira ngo imirimo ikomeze nta nkomyi, akabategerejwe kubahiriza ibisabwa ku gihe. RDB kandi yatangaje ko igiye gusubukura itangwa ry'impushya ku mikino yiswe y'amahirwe yo muri kasino zikorera ahantu hagenwe. Makuru avuga mu turere, Inyamasheke umwana w'imyaka 15 yarohamye mu Kivu arapfa.
umwana wo mu karere ka Nyamasheke witwa Mugisha Samuel yajyanye na bagenzi be koga mu kiyaga cya Kivu ararohama arapfa. Byabereye mu mudugudu wa Munimba mu kagari ka Rugari ubwo uyu mwana wo mu kagari ka Nyakabingo yari yagiye gusura bagenzi be. Amakuru yo kurohama kwe yatanzwe n'umwana bari barimo bogana witwa Nigena Ernest w'imyaka 13. Inzego z'umutekano zahise zifatanya n'ubuyobozi bw'ibanze gushaka uwo mwana, umurambo uza kuboneka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu burengerazuba SP Twajamahoro Silvestre yabwiye ikinyamakuru igiye ku buyobozi bw'umurenge wa Macuba na polisi y'u Rwanda bakoranye inama n'abaturage babasaba kuba hafi y'abana babo muri iki gihe cy'ibiruhuko mu rwego rwo kwirinda impanuka zo mu kiyaga cya Kivu. Naho mu karere ka Kirehe abahinga umuceri barinubira kwishyurwa mu byiciro. Abahinzi b'umuceri mu karere ka Kirehe barinubira ko ababagurira babishyura mu byiciro bigatuma amafaranga bahabwa badashobora kuyakoresha mu bikorwa by'iterambere. Safari David yavuze ko uyu muceri weze ukunze kubura isoko ugahera kuri site aho baboneye umuguzi akawutwara akabishyura nka 70%. Ati bigira imbogamizi ku muhinzi kuko ibyo yateguye usanga bipfuye. Hari ibishoro bigenda ku muceri ku buryo biba ikibazo ku muhinzi ku muhinzi bikatugora cyane. Bikosotse byaba ari byiza. Mugenzi witwa Kingeneye Beatrice yavuze ko bagurirwa umuceri bagahabwa amafaranga y'ibice ku buryo nta mumara bagirira ugereranyije nuko byagenda babaye bishyurirwa rimwe. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nzirabatinya Modeste yavuze ko amakuru afite yemeza ko uruganda rwo muri aka karere rutarenze ukwezi rutarabishyura. Ati uruganda rutonora umuceri rukawujyana ku amashuri nayo akazabishyura. Iyo bitinze bimara ukwezi kumwe ariko ubundi bishyura hagati y'iminsi 15 n'ukwezi bakaba babonye amafaranga yose. Mu gihembwe gishize umuceri wahinzwe kuri hegitari zirenga 800 mu karere ka Kirehe hasarurwa toni 3300. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlus rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlus yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga bataha n'abacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane bushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Amakuru avugwa hanze y'u Rwanda tuyahere kuri yivuga ko RDF yaba yaragize uruhare mu guhana imfungwa z'intambara hagati ya M23 n'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi na M23 mu kwezi gushize bahanye imfungwa z'intambara zibarirwa muri 20 kuri buri ruhande mu gikorwa bivugwa ko cyagizwemo uruhare n'ingabo z'u Rwanda. Amakuru avuga ko guhaniza imfungwa byabereye ku mupaka wa Nemba uhuza Burundi n'u Rwanda kuwa 5 tariki ya 25 z'ukwezi kwa 7 k'uyu mwaka. Yaba RDF, M23 cyangwa igisirikare cy'u Burundi nta uragira icyo atangaza kuri iki gikorwa. BBC cyakora ivuga ko ifite amakuru yuko hari amakuru yizewe yahawe yuko abasirikare b'u Burundi mbere yo gushyikirizwa igihugu cyabo, M23 yabanje kubashyikiriza ingabo z'u Rwanda mu gikorwa cyabereye ku mupaka uhuza Goma na Gisenyi, nazo zikajya kubashyikiriza igisirikare cy'u Burundi ku mupaka wa Nemba nyuma yo guca Kigali. Mu gutaha abasirikare b'u Rwanda ngo nabo bagiye batwaye aba M23 nabo bari barekuwe n'ingabo z'u Burundi babashyikiriza uriya mutwe. Kuva mu 2023 umutwe wa M23 wagiye ufatira muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri teritwari ya Masisi abasirikare benshi b'u Burundi. Gusa abasirikare b'uyu mutwe bari bafitwe n'u Burundi ntihazwi igihe bafatiwe. Abagiye bafatwa inshuro nyinshi bagiye batakamba basaba leta y'u Burundi basaba ko yaganira na M23 bakarekurwa. Gusa ikavuga ko abavuga ko ari abasirikare bakiriya gihugu ari abarwanyi ba Red Tabara. Ni mu gihe u Burundi bumaze imyaka hafi 2 bufite muri Kongo ingabo zirenga 10,000 zagiye kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, imaze imyaka irenga 3 iri mu ntambara na M23. Usibye abafashwe, amakuru aravuga ko n'abasirikare benshi b'abarundi bapfiriye mu ntambara
ntambara yasize M23 yigaruriye ibice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo z'u Rwanda ziravugwaho gufasha M23 n'igisirikare cy'u Burundi guhana imfungwa z'intambara mu gihe zanafashije abacancuro b'Abanyaromania n'ingabo za SADC zarwanaga muri Kongo gusubira mu bihugu byazo ziciye mu Rwanda. Imirwano M23 n'imitwe ikorana na FDLR yakajije umurego. Imirwano y'ihuriro AFC M23 irwanya ubutegetsi bwa Kongo n'imitwe yitwaje intwari ikorana na FDLR yakajije umurego mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Umutwe wa CMC-FDP ukorana na FDLR wagabye ibitero ku bindiro bitandukanye bya M23 muri teritwari ya Rucuru, havuka imirwano ikomeye, abaturage benshi barahunga. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo AFC M23 na CMC bahanganiye mu duce dutandukanye two muri groupement ya Kihondo, sheferi ya Bwito muri Rucuru. Amasasu menshi ngo yumvikanye yatumye abaturage bagira ubwoba bahungira mu Eso na Katsiru. Mu mpera z'icyumweru gishize kandi M23 yahanganiye n'umutwe wa APCLS mu bice bitandukanye bya Masisi birimo Kihuma, Rushebere na Burwa. Abaturage bahungira muri centre ya Masisi, groupement ya Nyamaboko ya mbere ndetse no muri teritwari ya Warikari. Mu gitondo cy'ejo kandi imirwano y'ubuye hagati ya M23 n'umutwe wa Pareko mu gace ka Katovu, Mungoti, Kaloba na Mungoti muri groupement ya Mufunyi Kibabi. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abimbye yasohotse ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 7 umwaka igaragaza ko kuva mu kwezi kwa mbere y'umwaka hari abarwanyi benshi ba FDLR bihishe muri CMC na APCLS kubera ubwoba bwo kugabwaho ibitero. Iyi raporo isobanura ko abarwanyi ba FDLR batihishe gusa ahubwo ko banifatanya n'abiyi mitwe bahuje ingengabitekerezo kwanga abatutsi bakagaba ibitero ku birindiro bitandukanye bya M23. Umunyamabanga wa M23 Benjamin Mbonimpa yagaragaje ko leta ya Kongo ifite uruhare mu bitero iyi mitwe iri kugaba ku birindiro byabo kandi ko ishaka kubasunikira mu makosa. Ni mu gihe biteganijwe ko hatagize igihinduka impande zombi zazasubira Doha muri Qatar bitarenze ku itariki ya 8 z'uku kwa 8 bagatangira ibiganiro by'amahoro bishingiye ku mahame bemeranyijeho mu kwezi gushize. Naho muri Kivu y'Amajyepfo Wazalendo yabyutse igaba ibitero muri Minembwe. Ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu kiswe Wazalendo ryazindutse rigaba igitero mu nkengero za centre ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ni igitero cyagabwe mu masaha y'igitondo kuri uyu wa kabiri mu gace ka Irumba gaherereye mu ntera ngufi cyane uvuye muri centre ya Minembwe ugana mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwayo. Ubwo twirwanaho na M23 bamenyaga ko Wazalendo yateye bahise batabara igitaraganya maze Wazalendo barabatatanya babasubiza inyuma. Hari kandi n'amakuru avuga ko nanone hari abandi barwanyi ba Wazalendo barimo kwisuganyiriza muri Rugezi basa nk'abashaka kugaba ibitero nubwo bataratangira kurasa. Nubwo centre ya Minembwe iri mituze n'amahoro kuva twirwanaho yayigarura mu kwezi kwa 2 umwaka, inkengero zayo ziracyagaragaramo abarwanyi ba Wazalendo n'ingabo z'u Burundi, iza Kongo n'imitwe yitwaje intwari irimo no wa FDLR. Rimwe na rimwe rero iyi mitwe yitwaje intwari isanzwe ikorana bya hafi n'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo ihungabanya umutekano w'abaturage ikanabangamira ibikorwa bibateza imbere nko guhinga, kuragira inka zabo ndetse n'ibindi. Tukiri muri Kivu y'Amajyepfo impunzi zisaga 10,000 zahunze imirwano zibayeho nabi muri Uvira. Impunzi z'abaturage basaga 10,000 bari mu bice bya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo bariho mu mibereho mibi kandi iteye ubwoba nyuma yo guhunga intambara za M23 ihanganyamo n'igisirikare cya Kongo nabo bafatanyije baturutse mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru n'Yepfo. Abaturage barimo bavuye mu miji ya Goma na Bukavu bahungiye mu bice bya Remera, Kigoma na Karungwe muri teritwari ya Uvira kubera intambara zahanganisha umutwe M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo n'ingabo za leta nabo bafatanyije biza kurangira M23 yigaruriye igice kinini cy'intara za Kivu zombi. Uku guhunga kwatewe n'iyi mirwano yakajije umurego kuva mu kwezi kwa 2 umwaka abaturage basaga 300,000 bavuye mu byabo bamwe berekeza mu bice bya Fizi na Uvira abandi bajya mu burasirazuba bw'igihugu abandi bambuka umupaka bajya mu Burundi. Mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kwizeza aba baturage babayeho nabi mu buhungiro babwira ko bazigarurira ibice bavanywemo, abaturage barushaho guhura n'ingaruka zikomeye z'iyo ntambara kuko usanga nta mutekano bafite, abandi babayeho nabi kuko nta mavuriro, nta mashuri ndetse nta n'ibiribwa bafite. Abaturage benshi barara hanze mu mbeho, abandi mu nzu zituzuye, nta bikoresho by'ibanze bafite nk'ibiryamirwa, ibikoresho by'isuku cyangwa ibyo kurya. Ibi byose bigatuma serivisi z'ibanze zerekeye ubuzima, isuku n'isukura n'amazi meza bitabageraho. Ibi rero byatumye bandura indwara nyinshi zikomoka ku mwanda nka kolera zitangira kwibasira abaturage, aho mu kwezi kwa 3 nibura abantu 240 banduye kolera, 10 barapfa muri ako karere nk'uko imibare y'inzego z'ubuzima bigaragaza. Ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku mpunzi HCR rirasabwa kwihutira gukorera hamwe na guverinoma ya Kongo kugira ngo abaturage bahungiye hagezwe ibikorwa bifatika byo gutabara abantu, harimo nko kubaha amahema, ibiribwa, ibikoresho by'isuku, amazi meza ndetse n'ubuvuzi bwihuse. Dukomereza amakuru mu Burundi aho ntaho ntuye yagizwe minisitiri w'intebe. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yagize Nestor ntaho ntuye minisitiri w'intebe asimbura Gervais Ndirakobuca nawe wagizwe perezida wa Sena y'u Burundi. Ntaho ntuye yagizwe minisitiri w'intebe kuri uyu wa kabiri nyuma y'amezi 8 agizwe minisitiri w'imari, ingengo y'imari ndetse n'igenamigambi. Izi nshingano nshya za ntaho ntuye zemejwe bidasubirwaho na Sena y'u Burundi kuri uyu wa kabiri nyuma yo gutora biro yayo iyobowe na Ndirakobuca. Ntaho ntuye afite impamyabumenyi y'iciciro cya 3 mu bijyanye n'ibarurishamibare yakoye muri kaminuza y'u Burundi. Yakoze imirimo y'igenamigambi n'ubushakashatsi mu miryango irimo Care International, Oxfam na Global Fund mu Burundi no ku rwego rw'akarere. Ubwo yagirwaga minisitiri w'imari mu kwa 12 k'umwaka ushize yarasanzwe ari perezida wa komite y'umutwe w'abadepite ishinzwe gukurikirana ikoreshwa ry'umutungo w'igihugu, imari, ibikorwa by'ubukungu ndetse n'igenamigambi.
n'abasirikare ba Ukraine barenga ibihumbi 400 baratorotse. Umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Ukraine Anna Skolohod yavuze ko abasirikare b'iki gihugu bagera ku bihumbi 400 batorotse, ndetse benshi muri bo ngo barimo nabiyemeje kujya ku rugamba ku bushake, bakavuga ko nta gahunda bafite yo kugaruka kubera kwitabwaho nabi n'ababakuriye. Uyu mudepite yavuze ko nubwo hari abatorotse bagaruka, ngo abenshi batifuza kugaruka kuko bafatwa nabi kandi baragiye gutanga umusanzu mu kurengera ubusugire bw'igihugu nk'abakorera bushake. Anna yavuze ko abasirikare bafite uburenganzira bwo gusura imiryango yabo, abana babo ndetse n'abagore babo no gusubira mu buzima busanzwe. Uyu mudepite yavuze ko ubwo burenganzira butubahirizwa kuko babwirwa ko bazasubira mu miryango yabo igihe Ukraine izaba yatsinze Uburusiya bwayishojeho intambara mu ntangiriro za 2022. Mu minsi ishize havuzwe amakuru yuko mu gihembwe cya mbere cya 2025 abasirikare barenga ibihumbi 107 bakurikiranyweho gutoroka. Kuva mu 2022 imibare igaragaza ko abasirikare barenga 230 bakurikiranyweho kujya mu miryango yabo badasabye uruhushya. Impamvu nuko barambiwe, bakaba bafite umunaniro no kubura ababatera ingabo mu bitugu, kuzirikirwa mu gisirikare no kudahabwa umwanya wo kujya gusura babo. Mu kwezi gushize uyu mudepite yatangajwe imbogamizi ikomeye ari ruswa abayobozi basaba ku ngufu amafaranga agenewe abasirikare bari ku rugamba. Intambara y'Uburusiya na Ukraine igitangira, abagabo muri iki gihugu gihanganye nabi Moscow bari hagati y'imyaka 18 na 60 y'amavuko babuzwaga guhunga igihugu. Umwaka ushize Ukraine yagabanyije imyaka yo kujya mu gisirikare iva kuri 27 ijya kuri 25, inakaza amategeko agenga kwinjizwa mu gisirikare. Naho Uburusiya bwemeje ko ibiganiro hagati ya Perezida Putin na Zelensky bishoboka. Ibiro bya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin byemeye ko ashobora guhura n'uwa Ukraine Volodymyr Zelensky igihe intumwa z'ibihugu byombi zaba zisoje imyiteguro ikenewe. Zelensky yavuze ko ibiganiro bifatika byashoboka gusa ari uko we na Putin babigizemo uruhare rutaziguye. Gusa Moscow ivuga ko ubuyobozi bwa Zelensky butemewe n'amategeko, bityo ko inama hagati yabo ishobora kuba gusa nyuma y'uko impande zombi zemeranyije ku masezerano y'amahoro. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov ubwo ari mu kiganiro n'abanyamakuru yashimangiye ko iyo nama ishoboka gusa nyuma y'uko habaye imyiteguro yihariye ku rwego rw'impuguke kandi ko intambwe ikenewe yamaze guterwa. Zelensky wari wararangije manda ye mu mwaka ushize aracyari ku butegetsi, n'ubwo itegeko nshinga rya Ukraine riteganya ko ubuyobozi buhabwa perezida w'inteko ishinga amategeko mu bihe nk'ibyo bidasanzwe. Itegeko nshinga rya Ukraine riteganya ko amatora aba atemewe muri ibyo bihe, ariko rikemera ko manda z'abadepite zishobora kongerwa byihutirwa gusa ntibireba perezida. Uburusiya buvuga ko ubuyobozi bwa Zelensky butemewe n'amategeko, ariko ko iyo ngingo ari ikibazo cy'imbere muri Ukraine. Icyakora bushidikanya ku mategeko y'amasezerano mpuzamahanga ashobora gusinywa na Zelensky kuko bishobora kuzatera impaka mu bihe bizaza. Zelensky bavuga ko kutaganira na Putin mu buryo butaziguye ari ikimenyetso cy'uko Moscow idashaka amahoro, bityo ko ibihugu bifasha Ukraine bikwiye gukomeza kwitera inkunga y'intwaro no kongera ibihano ku Burusiya. Israel yo ngo irateganya gutangaza ko Gaza ari intara yayo. Bamwe mu bakozi bo mu biro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel baremeza ko hari umugambi ufatika w'uko ari hafi gutangaza ko igihugu cye kigiye kwigarurira burundu intara ya Gaza. Ubukana bw'iki cyemezo bararemereye ku buryo nihagira utemeranya na Netanyahu niyo yaba umugabo mukuru w'ingabo ngo ari bweguzwe. Ku rundi ruhande abo mu miryango y'abantu bajyanywe bunyago na Hamas ubu ni 20 kuri 50 bikekwa ko bakiri bazima bashobora kuzahura n'akaga kubera icyo cyemezo cya Netanyahu bigakorwa na Hamas yihorera. BBC yanditse ko hari na bimwe mu bihugu bisanzwe bikorana na Israel bishobora kutishimira ndetse bikanitambika icyo cyemezo cya Yerusalemu, cyane cyane ko bimaze igihe bisaba ko n'intambara yatangije yayihagarika. Hari bamwe mu bahoze ari abasirikare bakuru mu ngabo z'iki gihugu bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru baherutse kwandika ibaruwa isaba Trump gushyira igitutu kuri Netanyahu kugira ngo ahagarike iyi ntambara. Hagati ariko Minisitiri w'Ingabo wa Israel yanatangaje ko yaganiriye n'abagaba bakuru b'ingabo bemeranya ko ikiri bwemezwe n'inama ya Minisitiri y'ubuterane mu masaha ari imbere cyaba ari cyo gusenya Gaza yose ngo kiri buhite gishyirwa mu bikorwa. Iyi nkuru ya Israel rero iteganya gutangaza ko Gaza ari intara yayo niyo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 5 z'ukwa 8 kwa 2025. Yeni Jean Dodier kandi Jabo ndabashimiye kwa mwari mudukurikiye, ndabararikira gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga mugira amahoro. Bantu mufite imodoka za hybrid mwaba muzi ko zigira umwihariko w'uburyo zitabwaho. Muti kagira inkuru rero. Yego, maintenance y'imodoka za hybrid irihariye rwose. Abantu benshi imodoka zabo zikomeje kwangizwa no gukorerwa maintenance nabi cyangwa zigakorwa n'abatabifitiye ubumenyi, bikaba biri kuziganisha mu kwangirika no kuziteza ibindi bibazo bya hato na hato. Wabaribajije impamvu uhora mu igaraje mu gihe hari abandi imodoka zabo zikiri urwembe nyamara mwaraguze zo mu mwaka umwe. Sigaho kwiyangiriza kuko maintenance y'izi modoka za hybrid bo bagutanze kumenya ibanga ryayo. Nta rindi rero uretse kumenya Auto Korea Maintenance Limited. Ngabo bahanga bazi gusuzuma no kugufasha kubungabunga imodoka ya hybrid mu buryo bwose bushoboka. Witesha agaciro imodoka yawe, yishyira inzobere mu bya teknoloji y'imodoka zigezweho kuko nabo bagufitiye aba engineer babirambyemo. Aba banakugira inama zagufasha ubwawe kugira ubumenyi bwo kwita ku modoka yawe bitabaye ngombwa kuyizana mu igaraje. Muri Auto Korea Maintenance Limited nibo bafite amavuta kabuhariwe mu bijyanye no gusukura moteri z'imodoka za hybrid ndetse no gukorera maintenance system zazo zose. Ubwo kandi namwe mufite imodoka zo mu bwoko bwa Kia na Hyundai, nizere ko mwamaze
kumenya neza ko muri Auto Korea Maintenance Limited ariho honyine hari Prolines na products zibafasha gukomeza kurambana izo modoka no kuzirinda kwangirika kwa hato na hato. Dukorera Igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.